razuzdanoj ludoj seks mašini. Sodoma i Gomora nisu ništa, šta je taj doživio. Ispričao mi sudbinu za šankom u neke sitne sate. Kazanova, ljudi, vjerujte, bio je bjedni amater. A bilo je tu Banjikeva, čerkica udavača. Bilo je tu finih dama, a i raspuštenica. Ali on nikad nije birao šta mu je došlo pod ruke. Ajoj, 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 gigolo, pola je svijeta prošao. Otrov za žene, spreman do sveta i uvijek mogao. Gigolo, puno je srca slomio. Neki ga muževi traže i danas, jadno ih je prešao. Njemu knjige neće pisati, al nije mu žao, pamtit će ga. Hoteli, moteli, sobice, bordeli i ulice. Jeo je ko kralj, žene su ga držale ko kap na dlanu. Bilo je u njemu ili na njemu nešto što su voljele. A bilo je tu Banjikeva, čerkica udavača. Bilo je tu finih dama, a i raspuštenica. Ali on nikad nije birao šta mu je došlo pod ruke. Ajoj, 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 gigolo, pola je svijeta prošao. Otrov za žene, spreman do sveta je uvijek mogao. Neki ga muževi traže i danas, gadno ih je prešao. Gigolo, pola je svijeta prošao. Otrov za žene, spreman na sveta je uvijek mogao. Gigolo, puno je srca slomio. Neki ga muževi traže i danas, gadno ih je prešao. Na kraju mi je rekao: sinko, bila su to sjajna vremena, al danas mi se čini da me potrošilo malo previše žena.